Zdrav, Eduardo. Jaka? Pozdrav. Naj pa zanimajo, kako se igra harfo. V redu. Vi znate slovensko? Zelo malo. Iz kje pa prihajate? From where are you? Jaz sem portugalski. Koliko dolgo si pa že v Sloveniji? 2 leti. Dve. Where do you playing? In Ljubljana, in Wien, in Lissabon. Ali običajno igraš harfo ali kitaro? Kar je tam ne? Harfa. But sometimes guitar and sometimes other stuff. But mainly the harp. A nama kje pokažeš? Seveda. Gre tako. Ni težko. Samo tako. Ja? In potem roke gre tako in... Tako, ni težko, veš. Si res ful je lahka. Ful težka zgleda. In potem kot rak. Ja? Ja. Ja. Bravo, bravo, Maja. In ti, Jaka, boš probal? Okej. Kot rak. Veš, Maja, ti igraš... Klavir. Klavir. Odlično. And on keyboards, on piano, how many keys do you have inside one octave? 7 white and 5 black. Ja. To je to. But here, tako, here we don't, right? We only have 7 in one octave, right? So if we need the other 5, we use the pedals which are here below. Ja, torej tukaj imaš, kakor tukaj te bele tipke, ko so na klavirju, tukaj pa imaš črne tipke. Yeah. So it's one pedal for each note. En pedal je za eno struno od vseh. Ja. Not just for one string, Ja, but for... vse za isti ton. Ja. To je to. Dali provat kakšen je zvok pa? Ja. Okay. Gremo?